Hello, kanami te hozo si viewers hozo si subscriber hozo si kanami te hozo si na bon chavin ngai lut salam ka hin bolin tuni ni khu 13 September ku ki sani ni khu hi ke main jong bol the nyong kani pun ka puna in tuni phana hi amulim ta sa ngala anamulim ta sa ho in sung mi hozo si jong ka jana salam ka bolin chuban le anamulim ta sa ho in sung mi te ho bol pi thiam kan nei pun pathini ong kan tau ko movin chuban le kazana le ka ngai lu naw salam ka hin bol win tuni pha na hin anamolem ta sa ho gyal do na hin la khat ka hin sanomin jingkho wa in kol ni ahung su tai ti kan sa de hin nangai tin Nazala kan Zingkho ba in Kol ni no ahung so ta Khang in tho vun Ka nam mi te Nam dang vai cô lo lin na rang sam ta e ho nam pi vai ge ta o kanam Vete mun I vai geze un I galte ni chenau vang ho cheng Lum mezin halva min Ho gem no so gam tai o kanam mi te phung le chang in khen po hi te tha le jung ban kho mu te ti pa wang bo nei thum pi un khang dong cheng Ze kho min kun ta vingi O kanam mi te ve te mun I vai ge ze un I gal te ni chen nau vang ho cheng Halva mun Ho gem nung So gam tai Chan chu in sa thi da no in tin sa khel ne ong am za min na yong le anaki melchi jo tapo in sort wal jeng tan jong le ke thi mo tin ngai lun jala kin bola hin na bo chawa viewers ho se la hin video ho jo se na bon chaw chong ki pa thu pen phone ku ki nam pi pathine pi jing taw hen ki pa bye bye